toi whaafelo I atu lau whaafonga agai le nei tae au, alo maia o Tālala Radio Samoa. Wa whaaleo ngā ina e Fonterra le whaamalo si o tui o le COVID. Ai suia ngā i le whai o le rapid antigen test I aso ta itasi. O Fonterra se tasi o kamupani tele laulangi leo lo o whaafai ngā luenga I le silia ma le se fulu wafe kiwi speita ai. O leo whai numera wa sa waitala o le ate lelo na afianga. Pe a whai ai tau nu o na whaamalo si ai le masina fou le tatau o na whai o tui pui pui. Mai le kamupani ana nafi wa whaalia I le mai ato ilo ta ialo pui pui ngol COVID. Ua manatu ai e awana I o leo I lato na tu e whaamuta ngā luenga I le aso mua mua o Aperila. I lea teunga, e ui o loo ta ua whaalawa I tele e mō na o ana tangata whai ngā luenga e leo manino mai be a whaafewhea tangata whai ngā luenga o loo ngā lulue whaakone karate. Awa o loo au fia fo I lato nei I lalo le polo ingo loo whaamalo si ai tui. O le swinga Fonterra le atapa I le siaki e negative, whaonga ai rapid antigen test I aso ta itasi mō tangata ele I whaia tui, ai ele I amata ngā luenga o le aso. So e suenga a le Canter Public Poll al TV tasi, ua mawai wa pa u le pasene o le langolango a tangata I polo a ingo lo whaamalo si ele tui, pei ona sa iai le fitus fulfa pasene le masino November talu ai o mai reporti ana nafi, ua pa u I le ono se fulu pasene. Wa whaalia le whaanoano a tele o le ofisa sili o sulu whainga I matanga luenga le malo ma le whaatautainga o au I lalo le Official Information Act. Tausanga te aluai, tolu pasene na alua I lunga whaitionga whaao atu I le ofisa o sulu whainga, whaasanga I whaalapots potonga ma matanga luenga I lalo le malo. Ele ngata o le tuwai o na maua whaamtalanga, po o le lei fo I o na whaao ngā. Whaeloa le ofisa sili tala le tio ani usila, Peter Posha, to a tele tangata le fia o lo mo mia whaamtalanga pitai, ele o lava lo lato malama, ma o le tuwai po o le o na whaao o whaamtalanga I pe o na whaatalo sangaina, lea ele o ato ai le au nanga. Ewi ele o mana o le ofisa sili e whaasino tasi I se matanga luenga, na ia whaatata mai o le matanga luenga le soifua malo loina lea e maua le se fulu valu pasene, o whaitionga I totono le periota na sueina. Sauno ai le ofisa sili, e lua I tua matua mo o mia e whaalapotspotonga le malo mua ia le leo na whaatautaia au nanga ma whaamaumaunga, ma le lona lua o le lava tā oso le au whai ngā luenga e whaia ngā luenga. E o atu I le 5 afefua rosa ngā o ia ma le paka I Blenheim, ma mai le council e le to atasi na whaia. O le Polite Park ua lawi loa ai I ona rosa lanu ese, ma e whaapeana a mata wa aia tau ngā rosa whaia whaangaoi nei, a o to e lua vai aso tā le kerisimasi. Ono vai aso muli ane, a e to e tupu foi. Tala TV tasi, e tau lava na o le lanu e tasi tutono le vai aso e tasi, ma e fōlinga mai ai, o lo o ave e whaao ngā nisi o whaamoemoe. A o whaiai lai le pō, whaapea ma le tele o rosa wa ngā uia, e lua mafu angolo masarasalo I ai le sui pule nu o Marlborough mua a tono lo whaia ma le leiloa lo I eitu la fono po ua taunga tā tele foi le tau o funga la au I whale la au. Ua wala au mai le council so o se tasi o sila fia se isi o toe whaatau I nātu nei fua rosa I se tau ngō fie e fe so o ta I atu. E leo wa aia le leila valu vai aso lo va ai tu I lua mo whanau lima le sfrutasi tau sanga le mātutua. O le manatu leo se tasi o tina au kilani na fesili ngia lana fo mai. E tusa ma le vave whai o le tui o lo na alo, ma e whaapena whaatonuina ia a ngā il whale talavai. Tala le news hapele I fesili ngia le au whai ngā luenga le whai unga ua vave whai ai le tui a o lea whaato a whāva yaso, talu na uma le tui mua. O whanau lima le sfultasi tau sanga o leana a mata whai tui a Januari, ma e valu vai yaso e tatau o na vai, whaato a whai leo le tui lo na lua. O le malose le pipisa le Omicron po le nisi o mātua ele I whaia tui lo na lua o whanau lea ele I lewa o na whaatanga o na whaia o lātou tui. Ma o lea ua mafuai o nā ngā I e whaia tui lo na lua ewi ele I atoa le valu vai aso. Ewi la ele o whaatanga ina ele booking system le whaia o le booking o le tui lo na lua ele I atoa le valu vai aso. Ele o le tūlanga lea o iai no fuanga o lo whaiai tui. O le tele lava o le tolu vai aso. Ai mai le malo ele vai aso tā aluai. Wa mai ato ilo e tangata sue ma ele o suia le valu vai aso o lo o vai tui mo whanau lima I le se fulu tasi tausanga. Tala muli, mo le ulu ai taimi wasili ai pālota le National I le Labour tālu na sau le COVID. Pālota whaapolokiki nei le TV tasi wa tā ua le Canter Public Poll ma o le National o lo ele tūlanga mua, tolus fulwiva pasene, Labour tolus fulfitu pasene,
Green, 7%, ACT e 8%, ma le Māori Party na o le 2%. O Februari o le 2020 le taimi mulimuli na mafuli e le langolango palota mo le National, ma o le afato ato e palota silia le o le National i le Labour, pei ona iei le suinga e 7% wa sawa i luma. E se mai le pāti e langolango ina tangata, o lo tu mau pele langolango mo Jacinda Ardern o le pale mia e fia iei le toa tele. E ui wapa u le pasene pe afa atusa i le palota fa ato a umatu. Ma il fesilingi o tangata palota po o Laxon po o Jacinda, na o le tasi pasene ese ai. Jacinda e fastful 1%, Laxon fastful 5%. Reporti al TV tasi o le toa tele o tangata Pasifika, Maori, tangata no nofo i Wellington e whaapea ainga o atu le tolu se fulu wafe tā lātu pe maua le tausanga o i lātou nei o lo mana na o ia Jacinda Ardern. A o Laxon e fōlinga mai o le toa tele o tangata langolango le National ma le ACT a to ai ma tangata o ainga e silia ma le fitu se fulu wafe tā la tupe maua i le tausanga ma o i lātou fo i nei o tangata au kilani. Talanala Radio Samoa, manuia le nei tai au.